Mokgatlho wa Business Unity South Africa wa re o tlile go buisana le tona ya Motlakase fa Tshwane go utlwa gore o tlile go samagana jang le bothata jwa go kgaolwa ga motlakase ga mmogo le mathata a energy. Mokgatlho wa Ramokgopa o tlile go nna le bothata jwa go rulaganya maikarabelo a farologaneng magareng ga lefapha la gagwe le la tona ya diminerale le energy. Mosekasiki wa tsa energy Chris Yeland a re gona le ditona di le dintsi tse di lebaneng le Eskom mme seo se raranya tsamaiso ya setlamo seno. We had a very complex governance structure before and with these 4 ministers. And we now have 5 ministers. So a complex governance structure, I think, has become more complicated, and it would be complicated in the best of circumstances, but we're actually in one of the worst of circumstances. What needs to happen now is for Dr. Ramokgopa to hit the ground running, because remember that we had the energy plan, the president's energy plan announced in July last year. Right. And ever since then, work has been done, but it's been very slow. Mokgatlho wa Business Leadership South Africa wa re o solofetse gore kabinete e tla tla ka matlhagatlhaga a mantšha malebana le mananeo a ga jaana a tlhabololo. Mokgatlho wa re wa go motsega ka fa tona ya Motlakase e le motho yo ikemiseditseng go dirisana le lephata la private. He understands the importance of leveraging the skills, the resources, the knowledge that exists in the private sector. He understands that government will only be able to turn the corner if there is meaningful partnership and collaboration between government and the private sector. BLSA ya re e santse e tshingwa ke gore mafapha a mangwe ao a sa direng sentle ga ise a fetoge. Mokgatlho wa re setlhopha se sentšha se na le seabe se segolo sa go netefatsa gore mathata a naga a rarabololwa mme go solofetswe go le gontsi go sona.